eng wangin nge bank ka poisa kan da thatang amma sabera chuan kan poisa te hi ru laka him lo ni kan ipte kan dai mo kan wallet a kan da ani emo bo the ani chu wang chuan amma sabera chuan bank ka poisa hi kan da hian a him zo kani mo chuan a dot le chuan a panhina chuan kan poisa te hi kan da mai chuan a thang thei mi lo ni a mai na thok thei lo ni chu wang chuan na kan thoti ranga ya kan poisa mang hian poisa dang kan siam le don chuan kan invest emo kan fixed deposit a kan da thate mo tiang kha angai ani mo poisa hi na kan thoti don chuan kan invest nge ngai ni chu wang chuan kan poisa te hi da mai chuan a thang thei lo wa chu wang chuan kan invest angai ta ni chuan a pathum na chuan a poimo per chu poisa hi kan da mai chuan inflation hian ei ran thei ni mo chu kan share anga ya inflation hi kumtin hian alo than be wangin kan poisa te hi bank ka emo khoi moni investment platform a kan da thange nge to ni chuwang chuan kan bank kan poisa te hi bank ka tal kan da thatu ra ni mo achan chu kan poisa te hin na athok thelo ba ka thang thelo wa chuan tin inflation kan pi ton chuan kan poisa hlun nei tlaniam lo tura kan ven him don chuan bank ka tal kan da mai ni tin bank hi investment a chuan a risk niam ber ani wangin bank ka tal hian kan da thange nge tur ani India rama banks te hi RBI hnuaia oman nia kumtin in RBI hian inspection le audit te anei puizia thina ni bank ka deposit hi investment a chuan a risk niam bera customer du dana zirin bank sa hian account siamin poisa a deposit thei reng ani tin apung interest zat te po bank company a zirin chi hrang om thin bok ani bank account chi hrang te savings bank account current account basic savings bank deposit account fixed deposit account recurring deposit te anni tunlai digital khovela chuan poisa kanin pek donin khesin kanin petolova online internet mangin kanin pevek to ani poisa kan thon emo thil kan lei ani emo digital platform phone mangin kanin pevek to ani khoi hmuna po internet omna hmuna chuan kan mang vek thei to ani heng digitala poisa kanin pek na man ruwa te chu NEFT National Electronic Fund Transfer ti te RTGS Real-Time Gross Settlement ti te IMPS Immediate Payment Service ti te le UPI Unified Payment Interface te mang hian digitaling kanin pezungzung thei to ani NEFT ni na te chu bank account pakhat atanga account danga thon na poisa hi noi ni chin noi lam chin chi hi voi khata athon thei ani bank account number le IFSC code manga transfer na ani poisa hi engti khun lai poa in thon thei ania hun rei lo te a alut mai thin RTGS bank account pakhat atanga bank dang account na poisa thon na ani poisa tamlama hian nuai ni chunglam chin chia in thon thei ani bank account number le IFSC code manga transfer na ani in transfer naman charges hi bank ka zirin adanglam theibok RTGS hi chu working hours a chi aman theya poisa thon rualin alu thei ngal thung ani IMPS hi National Payments Corporation of India NPCI na siamani IMPS hi rangzoka poisa in thon na le in pek na ta na siamani IMPS a poisa in thon tur chuan a thon tu le adong tu recipients ten mobile money identifier MMID an nei ve angai ani voi khata nuai nga chin nuai lam thleng in thon theya bank ka sirzelin in thon theiza thi adang lam ani
UPI, VPA, virtual payment address mga smartphone na poisa in thon na ani ber. Enter na Google Pay kan ti te, Paytm, PhonePe, WhatsApp Pay kan ti te ho hi ani. 24/7 chung poisa in thon theia. UPI man don chuan UPI support bank app manangai ani. Bank details sa login mai tur ani. Computer, laptop le mobile phone reng password in event tlat tur ani. Midang inan sha tur ani lo. Athei sham chon internet banking iman reng in wifi him lo. Heng rail station, airport le cyber cafe ang chia te manglo sha mangche. Transaction na zo apiang in internet banking, mobile banking application a lockout thin che. Mobile banking apps reng update thin che. A security password te po thak zeu thin che. Isiat puilo transaction na omani chuan banka ni thum ma nge in siat tir thin che. I mobile banking login ID le password reng I phone a save lo tur ani. Tu ma mu lo tur notebook a emo iril ruwa chin chia jok thinang che. Mobile banking khoi line I phone kalsan ngai suang che. I transaction history le account balance statement en theng hil ngai suang che. I PC emo laptop emo midang mel shiat lo man tir lo sam tur ani. Mobile apps rin tlak lo le shiat vak lo hi chu download lo hi a him berani. Credit card chuan card nei tu holder te hun enge moti chunga poisa man credit theina anei ani. Entirnan poisa nei rem chan lo laya thil lei kan du chuan credit card kan mang thei ani. Kan shiat tur ero chu hun tiam chunga kan pek le lo chuan kan poisa man sakha apunga omdon ani. Debit card ero hi chu card nei tu ten an du hun huna ATM a poisa an lak chhuat theina le payment an siam theina ani. Bank account na poisa om lo chuan amhan ve theilo ani. Debit le credit card te hi ATM a poisa lak chhuanan le digital transaction atan amhan thei ve ani. RBI Central Bank of India kan ti hi April ni khat sangkha chukwa somthum panga kuma Reserve Bank of India Act hnuaia din ani. RBI na ti ber chu India rama financial din hun nget taka om thei nana monetary policy duan te ram poisa currency le credit system von him te financial sector heng commercial bank te financial institution te non-banking finance company te ven him le enthak te tin RBI na tumber chu India rama monetary policy mumal taka kaltir formulate te policy len chua implement te policy ven him le enkol monitor te hi ani.